Dragi baštovani, pozdravljam vas. Danas ću vam pokazati jeftin i jednostavan recept koji će vam pomoći da oporavite svoje biljke. I za povećanje prinosa paradajza, paprika, krastavaca, patliđana, mahuna i drugog povrća. Prije nego što počnemo, dragi prijatelji, pritisnite like, pretplatite se na kanal i pošaljite ovaj sadržaj svim baštovanima. Hvala vam na tome. Ovaj organski dodatak je odličan za naše biljke jer sadrži kompleks stvari korisnih za biljke. Smanjit ćete ih i oporavit ćete biljke od raznih gljivičnih bolesti i otjerati razne štetočine. Ojačat ćete imunološki sistem, otpornost biljke na bolesti i stresove uzrokovane sušom. Biljkama ćete dati kalij, fosfor, kiseonik i sumpor koji su važni za zdrav rast biljaka. Pojačat ćete cvjetanje i plodonošenje. Prijatelji, iz koje države nas gledate, napišite nam u komentarima ispod. Biće nam drago ako nam ostavite i srce u komentaru. Hvala vam na tome. A sada recept. 3 lovorova lista i 3 čena bijelog luka. Prelijte sa 500 ml vrele vode. Poklopite i ostavite da stoji 24 sata. Povremeno protresite i razblažite sa 2 litre vode. Ovu mješavinu možete poprskati biljke ili ih dobro zaliti da korijenski sistem upije sve koristi i ljekovite tvari iz lovora i bijelog luka. Pišite nam u komentarima odakle nas gledate i podijelite ovaj video sa svim vrtlarima i ne zaboravite da ga lajkujete. Sretno baštovanstvo!